Zirati puitu manli current affairs sa kalolom levek achu November that chunga current affairs lang sarzwalte zirhona kanlo nei lenga India ram chunga thilthling ama sain kanlo enanga October ni somthum pahat khanin Prime Minister Narendra Modi chuanin Mera Yuva Bharat platform chu National Unity Day den thenin chalai tile lo changthar tur ta na siam bikin a launch ania he Mera Yuva Bharat hi Viksit Bharat Develop India kani the nana kan chalai te kan no pangzok te ina opportunity in angkhat an nei the nante tin a aini sa zoka masona chakzok an nei the na ta na siam ani Dotlia chonin Koshikode le Gwalior cities chu Creative Cities for Literature and Music tia puan ani Koshikode hi Kerala rama khopakhat ania Gwalior hi Madhya Pradesh khwa mi ania ani pani hi UNESCO chuanin list of creative cities noya cities for literature and music tin apwanga hi World Cities Day October ni somthum pakhat den chanin puan ani adotlia chuanin Parliamentary Committee chuanin No handcuffs for economic offenders ti ina puanga hi Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill Criminal Procedure Code ron replace Tura Bill and run da chwaka ania hianin economic offenders ho sumle pai awanga thilo ti swalde chu tuma handcuff tur anilo ti in asoi ani adotlia chonin amini ti ania he amini hi Indian Navy tana long again yang long harbor ania hey aminga amini ti phu ania L&T shipbuilding facility Katupali Tamil Nadu launch ani adotlia chuanin Gujarat government chuanin an state fish tan goal an thlang ani goal hi economic importance au anram tana sumle pai siam the tur ani me baka he sangha hi a species hi adang dai emema a aina zoka an humhal the nante a aina zoka an sorkarin an manchang kai the turatanin goal hi an state fish an puang ani dotlia choni Justice Fatima BV pass away dinia Justice Fatima BV hi Supreme Court Judge Mithya kan ni masakber ania kumsum kwa paruk ni in aboral ani tuna hianin India ma hianin Supreme Court Judge Mithya hi avain som pakhat kan nei towa ananung ber mi hi BV Nagaratna ania ananung ber tila alani mek ama hi Chief Justice of India Mithya kan ni masakber tur anime thepok ani adotlia chuanin India named chair of International Sugar Organization for 2024 ti ania kan shachawangin India hi largest consumer le second largest producer of sugar khovel pum hwapin kania tumidan chen chuanin International Sugar Organization sang ni somni paliya nei tur chuanin India hi chair turin anruat ani adotlia chuanin Bihar calls for special category status tinia Bihar Chief Minister Nitish Kumar John in November ni somni pani khanin Bihar hi special category status pevetuin center hena adila hi achan bera asoi chu Bihar caste based survey 2022 khanin Bihar hianin tribal anlo tam ziate tin an state anoi nung ziate soin special category status hi an phu ni in asaya special category status su engeni kan ti chuanin centerin hi state chen khat big apek ania state dang ain puinate apenem china tin development shimshim tan midang ain adu sakzok chini mase hetiang special category status de tur chuanin engengai kan ti chuanin geographical or socio-economic disadvantages kan ne ngaya chu engen yang tlangram do big the hilly terrain kan ti low population density mi pui tlem lu tuk state ni te angaya ani lo chuanin engen yang a omna mun kha state dang ne na inklo po har sa te ani awang den hemi category hi an pechin ani tuna hianin special category status nei hozong state chu Jammu and Kashmir Assam Nagaland Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Sikkim Tripura Himachal Pradesh le Uttarakhand ani Mizoram chungbi ka new gecko species discovered in Mizoram ti ania gecko hi Mizo tong chuanin ok emo chok e kan ti kha ania
hei hi viring te ya hian a species thar an muchwaka a hminga tanin Certodactylus virentensis ti an phua ani khovel ram chungbi ka thil thleng langsar zol de kan lo enanga amas bera chuanin US China in climate deal an siamania hi apoimo ema engen ang he deal noi hanin clean energy a ines zoka mante tin fossil fuels ti tlem te greenhouse gas emission a ines zoka ama aya ti temte ania ani country pani hianin khovel pumhwa pa greenhouse gases emission zong som thum pariat hi anma ni 38% hi anma ni siam chua ani wangin an pani malak na hi a changkai big ani adot lia chuanin Cambridge Dictionary chuanin hallucinated ti thumal chu word of the year atanin apuang ani next point chuanin India host Asian India Millets Festival in Jakarta ti ania Jakarta hi Indonesia khopui ania ta chuanin ninga chung in Asian India Millets Festival ti anwa mang ania he festival hi Indian Mission to Asian le Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ina an organize ania he festival a tilta chu millet based farmer producer organization te startups te le Indian chefs te anvatel ani millet hi tuna hianin India ma hianin enge kan promote na sa emema year of millet ti ten kan puan hial ani Angkor Wat becomes the eighth wonder of the world ti ania wonder of the world hi pasari om chin ti kan sia tuna apariat na tanin Angkor Wat hi anon puang ania Angkor Wat hi Cambodia rama om ani Sanghi somni panhi Miss Universe tanin Nicaragua Kwame Shanice Palacios tu puan ania Nicaragua hi Central America, North America le South America in kara rampakhat ani ni Science and Technology huam chunga Pusa 2090 ti ania hi genetically modified rice species ania kan sha chau angin engen yang bu pol hala wanga borak chia Punjab rama te Delhi a chanin a hlwar emema borak ati chia in thok te ati harsa environmental effect anga ememani hei engen ni achan kan ti chuanin pusa 44 kha ama in anlo mangchina pusa 44 po hi genetically modified rice species ania hi farmers te khani aron manglor ememani achana kan angenia achan kan soidon chuanin I acre khata khanin quintal som thum panga mo som thum paruk ve an thar thayani an thar lok ememani amai ro chu bu fai chi pangai ai khanin an sing the hun kha ni za som nga tanga ni za som ruk chung hun adu ani chu pangai ai khanin a rezok awang khanin an han seng zo me khanin ayen yang thlai dang an chin le no hun turatan khan hun an nei tlem to ememani khami wang khanin khami an bu pol the an hal rungot me zela khami ti tlem the nan khanin tuna chon pusa 44 hi mangto lovin pusa 2090 hi man an rota an la mangcha lawana chunga se hi engen nam pusa 44 ron replace turata na anduan ani adot liasoni enigmatic E prime layer discovered in Earth's core ti ania kan sha chawangin earth layer chu pathum a omania a crust kanaya mantle kanaya a top bera core oma chu Arizona State University scientist chuanin core outermost core layer hetalai a chungmer hi layer thar an muchhuaka aminga enigmatic E prime layer ti an phua ani hi inge achan kan ti chuanin surface water te kha leya khanin an zukluta khami kha core mi engene a metallic liquid khami kha anzuk ti boy ni anzuk ti dang lamani khami kha anti dang lama changa layer ron piang chuak thar omin aminga enigmatic E prime layer an phwa ani environment huam chungbi ka masbera chuanin record breaking global temperatures in 2023 ti ania sangni somni pathum kha kum nuai khat si ni sanga chunga alumber tum ti in European Union scientist tonin an soi ani October sahni som pakwa kha ala lumber tum number ania tu da chang chuani sahni som ni pathum kha a ayin 0.4 degrees Celsius in alum zok ani dotlia chuanin Indian waters a hiani searfish species pani thar an muchwaka a muchwak tu Iger Central Marine Fisheries Research Institute te ania an muchwa masang zok chu Arabian sparrow searfish ania
apani na hi Russell's spotted searfish ti ani searfishy mackerel species ania sanga china te an mangwar emema hedang species tharkan huchwaki ramtan ahlok thlak me ma kha kan marine biodiversity anasazwal zoka kan zir chian theina tur ani adotlia chuanin rare metal tantalum discovered in Punjab soil ti ania hi Dr. Resmi Sebastian Civil Engineering Department Institute mi le a team ten Punjab le ya yanin tantalum an huchwa ka hi rare metal ania Punjab tan me nilo India ram tan pun hi achangkai emema achan chu tantalum hi electronic le semiconductors atan anrel manghlwar deuh don ani sport huam chung bika Australia chuan in ICC World Cup sangni somni pathum chu anchaka final hi India ne ning khelin Australia zo khan chakna anchangani Narendra Modi Stadium Ahmedabad nei ania Indian captain Virat Kohli chu player of the tournament a puan ani dotlea chuan in 37th National Games 2023 chu Goa akhanin nei ania heta hen Maharashtra chu pakhatna ania avain medals ni le somni pariat an mu ani ta hianin state somthum pali an participate Mizoram chu somni pasari na kanni ani awards dongte kan lo en le anga Perumal Murugan Lekhabu Firebird ti chuanin sangni somni pathum JCB Prize for Literature adong ani Perumal Murugan hi Tamil writer ania Alekhabu Firebird chu Tamil tongin ziak ma se Englishin Janani Kanan hianin ale saka chumi nuwa sangni somni pani JCB Prize for Literature hi adong ani Adotlia chuanin Veer Das makes history with international Emmy win ti ania Veer Das chuanin a Netflix show Veer Das landing on Monday ti chu International Emmy Award adon puya ama hi India mi zinga comedy category a Emmy Award dong masber ani ni